Ke parti NPP kidai kiba specialize ban penbit beriu jisu tenat kidai ki specialist ban penbit beriu te haduk kini ki kendiat sengi ki bala depro kadang long hi kumsa tambah kidang atsyu sa kendiat ndai ta ka penbit beriu ki ong thet beriu nalor ba penbit hanabat ka thet ru. तो रुको जरा सबर करो Shua ki election ladaki syak teruasan kulur. Sekarang ini semak yang boleh untuk mengusulkan mengusulkan ngaruh pengusulan dan tipikal offer ini asal kurang. Ay, baygan. Tapi हम जानते हैं Bangalan yang lain, no, nagaseng NPP. Saya bro itu baik. Di mana coba anu baju? Kenapa pinalek si Islam kita juga bertip pakai kata orang keren atau si. Nama rupiah keren London kanauren. Kawan hari nabut yang sawan biang dan keren lain bocai belum bahaya pada catir lagi kau keluar. Hauta. Umdai basiwan khot kumtu bat kijing penbi ngatrai ba banti dor in pen scam ladang ong manga kinong treu baroni lo penhe daki kelur kita ba Lau tangawai budang, jom kesokti mi ulotos, mi ke BJP. Kata ka vote kan nehi, John ya kasyap hagadur John kakot, bat kata ka vote kan salek sa ka BJP. Dehang ni bakatin kasih ke ong. A few moments later. NPP ke ong. Ay kabut ke jom pia kadur jom kakot. Don kakot hang ni silang mat. Lau tangawai budang. Jom kesokti mi ulotos. Mi ke BJP. Kata ka vote kan nehi. John ya kasyap hagadur jom kakot. Bat kata ka vote kan salek sa ka BJP. Dehang ni bakatin kasih ke ong. Don kisuri ke batuk sti langbra. Ka BJP nga ong kadai kisuri. Bakatin kasih ke ong. Don kisuri ke batuk sti langbra. A few moments later. Nalor jom kita sakit by day mereka education, health. Uni baca semangat bayang bentar sih miru ulah sawan terwa bisa. Hau kpa jong MLA ulah petno naga konsensi jonga lalu jelek slow krem borok fikir. Bangalan jelek no naga seng NPP abu kecingkeli. Kumno na metkasam dia ke NPP. Kumno na jelek naga NPP. Nai pai ba i ngam tre bandi. Jadi pai ba haga konsensi. Diwei hijau ikong ampren kidai kisla kibayau. Nai gede gede syakir ne je pinne. Kali yang amata bagi pi kalau kene. Asani kene sarkar nama gacintu kawala syakhay kikali kit doyong kiong ba om ngim pelaj doyong mentang. Ngim sya ban khay doyong ngari boy ngadon lagi hajar teligi trok kiya dan simen. Abu kecingkeli. Kumno na metkasam dia ke NPP. Kumno na nyale na ke NPP bat ke UDP. Na nyale na ke NPP nama bat si Amit kinong hikaya surah. Na ipay ba i ngam tre bandi. Jadi pai ba haga konsensi. A few moments later. Nai gede gede syakir ne je pinne. Jelek na ke NPP nama bat si Amit kinong hikaya surah. Kabom lah ban
Wan ban ben thame ban rumah re ka jabi man kasni. Ring, lagi mobile, ring bakin kamsuk. Pada mobile semua menarik mereka, siapa mengenai kami ke tinggalan. Wan hadir nabut yang sewan biang ban keren lain berjaya penom. Bahaya pada catir lagi pokok. Hauta. Henry kalau ngefi kapisan kalau bon balat ke bangali. Henry ngajen sekarang mereka kau rasa. Balik kita kita dor ya kapurong. Jauh aja. Dor wan hadir nabut yang sewan biang ban keren lain berjaya penom. Bahaya pada catir lagi pokok. Hauta. Henry kalau ngefi kapisan kalau bon balat ke bangali. Henry ngajen sekarang mereka kau rasa. Balik kita kita dor ya kapurong. Jauh aja. A few moments later. Alekran niya duduyo legal. Pagkabar kalong bakin pli sakat pinpli kiko katul. Legally. Abe Saleh. A few moments later. Bak prestun ulaong bola penap kwai slemha kaddu dat the shisha bat rungkluk hasem NPP. Sao santali ki sengsang himasima kilawan kro yang hado khat sal tarik udi sembar kidang don ki parti ki bon kro yang umdai basiwan khot kum tu bat ki jing penbe ngatrai ba bantai dor in pen scam ladang ong manga ki nong treu baroni lo penhe daki kelur ki terwa iba bantai dor in pen scam baka NPP ka terwa hado sang kelur ya iba bantai dor lengdo MLA na po mau kontrol bandrung syake NPP kaju kecing terwa yang ngabong 5 minutes later. Abe Saleh. Flashback. Kita boleh bakaren manga, kita bakaren kita beri berjuang syake NPP. Tishwaki election. Ladaki syak teruasan kulur. Syaban job. Syaban ni. Kami nak kesentur kita. NPP kena offer in asal kulur. Baka NPP ka terwa hado sang kelur ya iba mantai dor lengdo MLA na po mau kontrol bandrung syake NPP kaju kecing terwa yang ngabong Wan hadir nabut yang sewan biang ban keren lain berjaya penom. Bahaya pada catir lagi pokok. Hauta. Uli umat Charles Marner bayang bentar sihir miru ulah syawan terwa bisa. Hau kpa jo MLA ulah petno naga konstitusi jonga lalu yelek selo krem borok pikir. Bangalan yelek no naga sek NPP abu kecingkeli. Kumno na mekkesan dia ke NPP. Kumno na yelek naga NPP. Kata basuang di kita. Kini kita kiba am kilarung. Dia kata kabaki ang kumno ki ong parong impet tang ba kilak keren. Kilak keren. Haba kini gili dah. Bibi away kalong ba kibak keren gili dah. Ni haban pensngap. Otherwise they are not leader. Exactly. Habang ilak kam ya abang ilak nyawi kim leader. Every word kabaki keren. It should carry weight. Otherwise, they are not fit to be called leaders also. Sure. Okay. Dia habak gila keren buta kiyong bakal terwah nga san klod hendingong em. Tingam tip show hadin la chok tidur jo. Mereka kata ke hakato ko por baki kim kita kindalarun kiyo kat no habi kali sa kata mo. Em ya kata si kelong ke pi ke wi galak benong ke kata por patrung.